Mizo channel milo thlir sak thin tu zong zong te kar thar chibai ka bu ka cheu kun hlim le nuam taka mangsel turin du sakna ka hlan vek chewa nimin pathian ni te ani awangin video kan ron de chuak lawa in mishia thiamna ka ron dil ani kan video ma salama kan tarlan tak ang khan Sushant Singh Rajput boral na chungchang thubuai kalme ka SSR family ukil Vikas Singan CBI te an nu chhuina konga alung oilo thu kan ron tar lang to a SSR family ukil hian AIMS forensic team member pakhatin photograph a hmutir atanga alandana SSR kha mi kutwara boral re hlum nge ani tia a shil thu aron soya chuti mek lain ria chakraborty ukil Satish Manisinde po in CBI te chu medical board thar din tora adu tho Twitter kal tanga tarlan tho kan ron soilang to bok ani kha nimin pathian ni September ni somni pasari chuak Times of India in atarlan danin BJP MP Subramaniam Swami po in CBI te chu SSR thina chungchang FIR thelu tora adu tho Twitter kal tanga a post chu anron tarlang ani kan video ma salama kan tarlan tak ang khan inrin ni khan Bollywood actress Pathum Deepika Padukone Sara Ali Khan Shraddha Kapoor te baka Deepika Padukone manager Karisma Prakash te chu NCB ten ashan chewin thuzo fiana hun anneya anni ho baka hian he drugs thubuai kaihhnawih hian mi che sang sang zo na an zot nol to hloma heng rui hlo kaihhnawih thubuaya report an nei te NCB chief Rakesh Asthana Hovin Nimin September ni somni pasari khan review meeting an nei nia tarlan ani heng ba ka hian kum sang ni som pakwa a Karan Johar chena ina party an nei chungchanga malak zel dan tur po an ngai to ania tarlan ani a Karan Johar ina party an manna a hian drugs atil ngeya hriatna om awangin akali dal party shwai tu Manajinder Singh chuan NCB chief Rakesh Asthana hne na complain a thelut ani kha he complain om hi NCB te hian an ngai to ta ni in alang he party na hian Bollywood mi le sa antil nuala NCB te hian rui hlo kai hnoi thu boya hian an la ko hlom nge in arin om NCB chief Rakesh Asthana hi rui hlo case review meeting nei tur hian Delhi atangin Mumbai nimin pathian ni khan athleng to ani inrin ni September ni somni Paruk Khan NCB Mumbai Zone Deputy Director General Mutha Asok Jen chuan Karan Johar Party chu SSR thina nena in kong kaina anei lo awangin chui ani lawang tin alo soi to a nimin pathian ni khan NCB te hian an ngai to thale ani Karan Johar ina July ni somni paria sang ni som pakwa party an manna video social media sang sanga dar chungchanga Karan Johar chuan thubel chian dol lo ani tho soi ve boka drugs mang nia an soina zong zong po inti mol photum na mai ani a ama nge po in drugs ati ngai lo tho hi ama in alo soi to bok ani Karan Johar hian Dharma Production chungchang po soi langin Anubhav Chopra ruihlo kaihhnawih thawa thuzo fiatura anlak chu Dharma Production na nathok pakhat ve anga media then khatin an chhuat chungchanga Karan Johar chuan Anubhav Chopra chu a hriat ngai lo thu le a hnuaia thok ani lo thu asoya chu wangin Dharma Production le ruihlo thuboi hian inzomna anei lo ani atibok Dharma Production hi kan video ma salama kan tarlan tak ang khan Karan Johar ta ani report chen khatina tarlan dan chuan Karan Johar in a party July ni somni pariata nei tumatil mi som pani ming te chu NCB te hian an la to nia tarlan a om boka NCB ten thuzo fiatura an ko mai thei thu tarlan tel bok ani kan thulak na in atarlan danin Deepika Padukone Sara Ali Khan Shraddha Kapoor Rakulpreet Singh Karisma Prakash Simon Khambata te mobile phone chu NCB te hian an shen sakvenia tarlan ani a ruihlo kai hnoi thowa NCB ten an lo man to Karamjit Singh Khan NCB te ma a mi somnga ming a soilang nia tarlan ani a chung ming somnga te chu heng an mobile phone shen sak atang hian NCB lam hian an chui do nia tarlan ani bok Sushant Singh Rajput thihna thubuai kalmek rui hlo chungchang thu in heti tak meya Bollywood chungkwa thubing ver tak tak hriat tur a om tak zela chuan zebrol lavin jaksian a chen chilti a chiang reng meya Bollywood mi le satan chuan mol phona top ani India ramro rel na sang parliament thlengin soi chwa aloni to a social media kal tangti ana tak taka in bezui te po an om ani Lok Sabha member le actor ni bok Ravi Kishan le Bollywood mi hlon chung kwa Jay Bachchan te po anin be viau mai ani kha
Ravi Kisan hian parliamenta jay bachan thusoi a chan let nu khan anunna atana la om theitur vona adon thu media te chuan an ron tar langa MP actor ni bok Ravi Kisan chuan Twitter kaltlang vekin ramchunga no pangte tan hun lo la om turatan kan ramtan film industry a kum no pangjok te tan e thalai te tan ka au zelang kanun na hi hla oma adingang ti po ka ngai to phak ngai lo ani a kalo boral ani po in karam tan silai mu pali panga kalodong ani po in boina ka nei lawang ti in Twitter a posa social media lama po adar viau bok ani heti tak meya SSR thihna hian rin lo lama min herpui thui ta hle meya hei hi thil tha a ron chhuana tur a te po lo ngai phot mai ila mitin tin kan sia dole kan ngai ven SSR boral na chungchanga po ro rel na dik a omzel be sei ila thil sol ti tu chu shem lovin a chuak lo tura nga yang kan thulak na ina tarlan danin SSR thian hnai takle actor ni bok Yuvraj Singh chuan SSR boral na chungchanga media ti hma a di sa salian pasal hwal Rohan Rai chu manwat se ani hne na tang hian thutam tak sia tur a om thu asoya CBI ten SSR boral na chungchanga hian FIR thelu se adu thu atar lang tel bok Tarlan zildanin he khesa hian CBI team member panga omna ten an chui meka SSR building guard cook flatmate Siddharth Pichani Sandeep Singh le Arya Chakraborty ba ka midang te po zona an lo zot to ani kha agency lamte hian an hol che viau to ina siata thudik chu alaron lang chuak thwain arin om Anurag Kasap le Payal Ghosh te pahnih chungchang thubuai tlem hantar lang vele ila kan tarlan tak angkhan Payal Ghosh hian film producer Anurag Kasap chukum nga liamta athil thleng mi patmei chiat na chungchanga alaka moi lo taka che in Payal Ghosh hian Anurag Kasap hi apua he puna hi Anurag Kasap po hian aphana sa hle ani September ni somni pahnih khan Payal Ghosh hian Versova police station a thubuai aziak lut to a Payal Ghosh hian Anurag Kasap chu Mumbai police ten manwat se adu thu a soibok ani Mumbai police te chu kong engki ma in thada apu bok actress Payal Ghosh le film producer Anurag Kasap te pahni in kar thubuai hian Bollywood po hmun hnia a pheltir ati thei ome Payal Ghosh tantu an oma Anurag Kasap tantu an ombok Bollywood hian kaihhnawih thon thu anga ta hle maya ilongai changzel photang khati zong kha ton tum atana Sushant Singh rajput thihna thubuai chuizel na le akai hnoi kan ron tarlan the chuni le phot mai se thir tu zong zong te ni man nuam